mukarigite wanopeo Meru Julius Bijiwe na meneti ngavana Khaira Mwangaza akiwa kwina manto yarabati kunyilia ndi atikwithira nindi yanwa kirekano ariwa kawira arithira nindi akithilunka county ya Meru na kwea na basari onto kwatana na magavana bangi guchira mugomoyo mandaitari ntaira kaitene ukau urawari munini wa speaker Elias Murega no riti kyuria Meru etigu kakanya kirimichitho ya Kisia irithirite nindi gita na mbere county ya Kilifi. Murega ariwa kigina kimuchetho ikivatire nindi kutha kitumairo kenda ukiria piewa mukarigite wa kiama kia nopeo ndene ya Meru ndaitari Julius Bijiwe no lothete ngavana Khaira Mwangaza akiwa na regete kwatana na mangavana bangi kuria ntaira ya mandaitari baraba imogomone akiwa akinyana arehere utuma munini wo kimutuma ntwethingia tamana jwa Council of Governors na ala Nairobi bonde ba Kenya bachemanite kwariria mantu ya counties ciao na nkuru kimono bakiararia mantu yogi mabamwire kana Ministry of Health na batwende ne Meru to represented muchemani one Julia no ntumbere ma governor anaregere gutuma deputy governor awita kawira arethira nindi agitira kina mbere ngwire kinyeri ngiritwa ni MCAs na akaukia kanya kaukwatana na mangavanaz bangi kendo chokaniria mathuganio nawe na thiurukite akirugura amata na jegembe kamwira ati ngugeu ya kurugura ta ngugende kuritwa ni MCA bena wanda administrator no ntunyambe chiri gutumire kakiringari bichikwithira chite kurugura ta imwe imbesi ninde gwikira ta ingi yirikana ithatu nkuruki na kongela na kuwa kawira atethirite kinya kiarira kia mugomoyo onto lazimithetie munini wo kimutuma ntwethingia kurio tethio bungi na tukiarairia mantu yogi mabamwiri mwonkana arue mandaktari jagomete gutirio ngavana wa Meru ararungama aria mantu ja mugomo uri antu bagukua uri antu bajitwe ndene ya Meru mwonkela azimu munini nyama wa gwito shwafadhiri ome ageria ona kethe bomba gutonyera gikwariria mantu yogi mabamwiri na kongela na kuwa kwimbecha mungana yo milioni ye na remirongo ya naira cha tengeri chibitare ya Meru Teaching and Referral Hospital arakuwa mbecha ikuringana no bichangamana chethire gitumairwa kura ambulance we CEO we akimenyaga very clearly assembly nekire nyambecha ndene ya sibitari iu ya general 140 million lakini tieta kuthingatwa ugatwika executive iriuga yagurire ambulance nkoria muthikiria wonde wa Meru ambulance 140 million tingere ndege na kuria nindi ngavana Khaira Mwangaza utirana kwatana na bangi kenda kuria ntaira ya mandaitari barabethirite vai mugomone kwa kagita ugima bamwire ndibukwite completely Meru ngavana ndiye muchemanio ne ochemania na ntu barabangi ba Council of Governors bombe kwariye mantu yogi mubamwire kenda ntu ba Meru bomba kwithira bagitetheka na ingina kuora wari munini wa speaker ndene ya mbunge ya county ya Meru na kinyemzi wa municipality Elias Murega na ukete biuria biegie tumi county ya Meru etimechethone ya Kisia ni Kenya Youth Inter-County Sports Association oreke gina kinya kethirite kikiathura wa kyotethia michetho witana mbere from yesterday ndina kwithikira muno ndi umwe o stakeholder na mwendi michetho aja Meru ndategera michetho ira yumbite kuorganizwa i Council of Governors na registrar ira itawa Kenya Inter-County Youth Sport Association kana KISA ira ithiritwe counties ikiparticipate for more than 8 years kiri michetho football michetho basketball na volleyball. This time to take a participate. Either michetho age between 18 to 23 kana ana michetho barea but are exposed kere still amateur. County take participate ate kwithroa bakiuga gote budget. Na mbecha inari ne kuruketo kere budget financial year eze kwethira kwina allocation na kuria ngavana Kawira atikethira nindi akiulela kwa ni michetho endi ethira akimiota ila kenda kuguna mbeumbiri on behalf of the young people barea twithara twi support another michetho and we are frustrated and we feel neglected
na I think it is the high time we call upon the governor tafadhali umira in as much as twagora uniform na into bivinge tukuga bivinge twara area michetho has to be facilitated na kwetha na platform uria wite nontu kaunti ya Meru itikie michetho mbeca inende ichibatire kwithira ikinenkanairwa o wa kaunti ine na kukabwithwa kinya tournament iria kethira ikiguna aciari mwanya mwanya kaunti ya Meru nontu nande michetho ni ambiririe na tutiumbo select team thai na tu participate then imbeca iu nontu it's a cost of maybe 3 million mbeca iu retani ugite a tournament ya Meru ikaurira nthi kacia deviated to other programs program iria irarement ku participate kiri mbeca iu rete aja ichetherwe young people bombe kwa facilitated